بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسيب جلبة الدبي مبيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kala ka hikkorɗon hoore leydi allahu ndin ɓe lanno siɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon ɗin nden toro allahu tabaraka wa taala yo allah tawre ɗon e jaam toro allah subhanahu wa taala enen ɓe wonɓe ɗo fof e aroyeɓe ɓawɓe fof ko ati kon kala ande ko marɗen ka ɓerɗe meɗen yo allahu ittan en nden toro allahu subhanahu wa taala yo allahu dandu en bone laamuji fewniɗi ɗin o danda en bone yaasigi en torki allahu tabaraka wa taala o lanɗo laamiɗo fewdo ɗo e nder ɗiɗo leydi amérique yo allah dandu en bone makko siɓɓe meɗen ɓe ala kaydi ɗo ɓen fof yo allahu danduɓe heɓude allah ko ɓe nattire yo allah newnanɓe ɓe heɓa kaydiji maɓɓe ɗi ya rabbal alamin nden toro allah kala nawnuɓe meɗen ɓe yo allahu dikkinan en ɓe nden toro allah kala feƴƴimɓe ɓe yo allahu yaafo ɓe o waɗa aljanna on werde maɓɓe o yurmina ɓe enen kadi en torki allah yo allahu fewnen so ƴettitay nden toro allahu subhanahu wa taala dhurriya ko wonɗen heɓude kon fof yo allahu wurnan en o anen barke muɗum amin aray musidɓe julɓe tedduɓe no andirɗon noon eɗen fuɗɗino waɗugol tarjama ngol ɗo surawol teddugol wiyetegol suratul qalam to alqur'ana ɗo baɗa e wadde suratul yani mulk en gaynigol ɗon hande kadi bi idnillahi taala en daaray no rawnoro ɗen ngol ɗo surawol wiyetegol suratul qalam en janguno ñanden arɗen ha e oɗo aya 57 ko ɗon darino ɗen aray hande bi idnillahi taala en ƴettay aya 56 on kon ɗon fala ɗen ƴettugol hande gayntoɗen sura on bi idnillahi taala الله سبحانه وتعالى ودالي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى ودالي دو فاصبر منyo ayyo nelaɗo ɓawo komin jantani ma ɓawo gakum fuu ko heɓuɗa e tampereji e lorraji koko ɓe heferaɓe makka wonma waɗude e muɗum fuu allah daali fasbir munyo honɗum li hukmi rabbika ñawoje jomi maɗa ɗen e dow maɗa fasbir munyano li hukmi rabbika ko jooma ma hoddiri kala ko o siini e hoore maɗa wondema heɓete muño ɗum kala tampere ko heɓuɗa muño o aya ɗo karmukoɓe ɓen buyhino haani wattande yila e oɗo aya kono war si allahu on wi'ani nelaɗo makka on sallllahu alayhi wa sallam muño wonde tawno ɓayɓe nelama e nder leydi makka de yimɓe maɓɓe ɓen sonjiɓe tampiniɓe yeddiɓe yenniɓe wikkikeɓe wowliɓe haalaji ɗin fo allah wi fasbir muño an muhammad ko wonɗa heɓude kon fof andu kala ko heɓuma ɗo ko immorde e allahu rabbu samawati wal ard ɓura so wayni fasbir li hukmi ñawoje rabbika jomi maɗa ɗen ko ɗum woni kala ko o ñaawi yo hewte immorde e ɓittede e lorra andu ko kanko allah ñaawi ɗum muño jonnon ɗo sen daari hande wano ka meɗen leydi lagine no heewi ko nanete wondema oustage jo no ƴetta e duɗal o ari jannugol o woni ɗon seeɗa o tawi o wata wonde ton fi hon ɗum par ce que ɓe alamo teddinde ɓe alamo respectude ma ɗum o alaka yoɓede ko duwa kon e leer ma piiji goɗo tampere koye aduna idan an oɗo noddanowo allah no andirɗen noon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en honɗum wondema al ulamau warathatul anbiya wondema jooma gandeɓe ɓen janguɓe wakkili ha faami kaɗo dina ɓe waɗi métier maɓɓe noddangol allah subhanahu wa taala ɓen ɗon mecce maɓɓe ɗen ko lontagol annabaɓe ɓen idan ɗo si allah wi'ani nelaɗon ɗo fasbir li hukmi rabbika an oɗo wonɗo jannude an oɗo halfilaɗo duɗal e nder leydi kala ka wonɗa surtout e nder fuutaji ɗin hiɗa duwa an kadi nangude oɗo aya fasbir muño li hukmi rabbika ñawoje jomi maɗen tawa kala tampere ko heɓata ton kala soñja ko heɓata ton a muñoray ɗum saabu hombo saabu allahu rabbu samawati wal ard a duwa ka yaade ɗo hewta wi'a an ko ma heɓa teddungal ɓay buy ananani wenna ɓay kaka amen ɓe teddinalam ɓe respectalam ko ɗum waɗi mi wata wonde ga a tedda ɓurɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono allahu on wi'anno nelaɗo on fasbir muño ala ko ɓe wi'ano nelaɗon ɓeynuno wona o wolowo gonga ko o mbilejo ko o fenowo ko ɗum e ɗum ala ko ɓe wi'al nelaɗon sina ko moƴƴi kono allah inni ɗum ɗo fof ko satti kon fof fasbir muño wona ɗon fasbir li hukmi rabbika allah daali wala takun wota alato dey wota a wonu dey wota wa'u dey ka sahibil huuti siga wondiɗɗo liingel ngin walla jooma liingel ngin ko hombo woni oɗo mo allah wi ɗo wota nelaɗo wa'uwa muɗum ko hombo woni on oɗo ko annabi yunus alayhi salam naade annabi yusuf kono annabi yunus
annabi yunus alayhi salam kamɓe kadi ko annabaɓe wonno. allahu subhanahu wa taala o nelnoɓe e leydi no wiyeteno naynawa. ɓay allahu o neliɓe ɓe ari ɓe yottini yimɓe ɓe fof sali jaɓude, ɓe sali gomɗinde. joni noon annabi yunus ɓay ɓe wajike ha ɓe ronki yimɓe ɓen sabotiɓe, yenniɓe, wikkike ɓe, aybiniɓe, salike jaɓugol ko ɓe addi kon. ɓe seytini kamɓe annabi yunus ɓe yalti e nder saare men few. ɓe wi desidi joni ɓenni ɓay tun on jaɓanali nam. ɓe tori allah e dow yimɓe ɓen, ɓe huuɗi yimɓe ɓen, ɓe yalti fi hon ɗum ka tikkere monagol ɓay ɓe jaɓali ɗoftagol ɓe yalti kadi sabu hulugol wata lette allah ɗen tippotaɓe nder to. ɓe désiri waɗugol ko yete kon immigration, ɓe immigri ɓe yalti e saare nden. tawno allahu subhanahu wa ta'ala o newnanali annabi yunusa yaltugol ton yaha. annabajo ko heɓi e ɓittende wo ko ma o habbo ha allah jonnamo ordre, ha allah jonnamo permission yo yalto. ko ɓen noon allah woni wi'ugol ɗo nelaɗo on ko makka sattirma wo. ɓay wiɗen oɗo sura ko ari hari ko makka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno, hari ɓe ferali taw tawi fewdo on say dina kan no tampina, julɓe ɓen no ɓittina. allah dali ko sattiraɗa makka wo muhammad, wota a yaltu ton dey, wota a wa'u, wota hawju, wota tikku monoɗa. ko ɗum woni kanama ko ɓen innata ko allah wiɗo ko wala takun ka sahibil hut. ko ɗum woni ko na ya hawjirno annabi yunus hawjirno noon, wona kadi ya a tikkirno o tikkirno noon. ɓay ko ɗin ɗon ɗiɗi yaltinno annabi yunusa e nder leydi naynawandi, ko tikkere nden e mone o e hawjere nden, hawjugol ngol yo ɓe jaɓu. joni noon annabi yunusa ɓay ɓe yalti ka leydi ɗon, ɓe ari ɓe ƴetti bato koye hiɓɓo ndiya, yani hoɗo wonno e ndiyam. ɓe ari ɓe ƴetti bato kamɓe annabi yunus, ɓe yalti hoɗo ngon few. ɓay noon ɓe yalti ɓe yahi ha e lawol, ɓay tawi allahu on o newnanaɓe yo ɓe yaltu, o weltora kadi ko ɓe yalti kon. allah waɗi bato hon kun heɓi erreur, kun dari, kun heɓi pan e nder kamɓe, par ce que bato kun ko heew kun tafi yimɓe. ɓe wi ko wowi fof si o bato paniri ni, kamɓe ko ɓe andi kon yimɓe wonɓe nder ton ɓen, wondema haray ko goɗɗo woni nder ton yaltuɗo, jiyaɗo no nder ton yaltuɗo mo waynaki jeyɗo mo o, maccuɗo no nder ton tawa o waynaki ko wiyeten kon pullo makko on, ko fi no famire wonɗe yewtude, o waynaki jeyɗo mo on o yalti. yen faamu ko fi honɗum waɗi si allahu o wi'ani nelaɗo on ko makka sattirma o, wota a wa'u dey wa annabi yunus, wota wa'u wa jooma lingel ngel. kono woni qissa ngel lingel ɗon. annabi yunus ɓay ɓe waɗi urɓa on ka nder bato, yimɓe ɓen ɓenni goɗɗo no nder ga yaltuɗo ka leydi muɗum, suuɗiɗo patron makko, suuɗiɗo jeyɗo mo on, ko ma on ɗon iwa gasi bato on kon huɓɓa. ɓe waɗi urɓa on hawrodiri e annabi yunus alayhi salam. ɓay ɓe waɗi urɓaji ɗin tawi ko annabi yunus, ɓe ƴettiɓe ɓe bugiɓe ka nder ndiyam. joni noon ko e tumbo bahar ka mer ko ton ɓe fera. allahu subhanahu wa ta'ala ka moƴƴere makko o immini liingin spécial, woɓɓe no wi ko ɓe liɗɗiteɗi roket, o immini liingi ngi ari ngi moɗi ɓe no ɓe bugorno annabi yunus fi hon ɗum fiita ɓe loƴo nder ton ha ɓe lutta nder ton. o tawi ko liingi ngin o addata ɗo ko sova annabajo makko on. liingi ngin ari moɗi annabi yunus ngi ɓe woni ka nder reedu maggi. joni noon ɓay ɓe hewti nder ton, ɓe andi jaka action ɓe waɗi on ɓe laali allahu subhanahu wa ta'ala, yaltugol ɓe ka leydi maɓɓe tawa na permission mo allah jonni ɓe. ɓe monanike tun yimɓe saare nden, ɓe tikkaniɓe tun ɓe hawji ɓe yalti, ɓe andasi allah no hodirani ɓeɗo peewal. ko ɗum waɗi an a wajotoɗo ma a karamo kojo, koko allah wi kon ko annabaɓe jonna kon ko ɗum jonnaɗa. wa ma ala rasuli illa al balag. fawaki kala yottinowo, kala noddanowo allah, fawaki masina yottingol ha laaɓa, fewnugol yimɓe ɓen ko allah ɗum wodani. wona noon ya hawju huɗaɓe ma taƴoɗaɓe moƴƴere nden, la ko ya waɗu fi allah, waɗira doy ɓurta newagol, ɓurta moƴƴugol, moƴƴina jikku ma on, heɗoɗa allahu subhanahu wa ta'ala waɗa golle makko ɗen ka fewnugol yimɓe ɓe. ɗo annabi yunus ɓay lingi gimmoɗiɓe ɓe anditi automatiquement wondema ene ɓe toñi, par ce que ɓe waɗi ko allahu yamirali ɓe arti ka allah subhanahu wa ta'ala kadi tawi alaka ɓe yaha silnaɗo on say ɓe maki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. ɓe waɗi o ɗo du'a ɗon ande yewtino fi o du'a moƴƴa e wi'i kala tiniɗo waɗugol o du'a allahu on jaɓanaymo ko wontorade kon. kala ardinirɗo du'a makko on wi'ugol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. ko ɗum waɗi allah daali ɗo wazannuni meɗen yewtama kadi fi o ɗo annabajo dhahaba tuma nde o yaltuno tawi honɗum mughadiban ko o moniɗo, fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. ɓay ɓe yalti ɓe yahi liingin ngin moɗiɓe, ɓe woni ka nder niwre ton, joni hiɓe ka nder niɓe ndiyan ka nder liwre liingin ngin kadi ɓe anditi allahu subhanahu wa ta'ala, ɓe waɗi sobon hinango allahu on yaltini ɓe. allah daali falawla annahu kana min almusabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yubathun. allah wi sinano ko annabi yunus wonno ko neɗɗo moƴƴo,
laatinoɗo ado nden ñande hari ɓe subon hinnotonoɓe rewayno Allah moƴƴa ado ɓe ƴittade ɓay kadi ɓe ɓittike automatiquement ɓerde maɓɓe nden arti Allahu subhanahu wa ta'ala. si tawi woni fewno wonɗa e jam a mara sunde a ɓittaki hiɗa heɓande Allah tan hiɗa wadde dhicre ɗa jantade inde Allah hiɗa subon hinanade Allah hiɗa wadde astaghfirullah no ɓittene nden ariri ɓerde ma nden taw jaɓata yaha nokku gosinaka Allah. si tawi tun ɗa wowti gollal ngol Allah subhanahu wa ta'ala sa heɓi tum ittede automatiquement ɓerde ma nden ko yiltata maka ka Allah. ɗum waɗi si Allah daali ɗo si tawino o annabajo wonano ko ɗuɗuɗo subbon hinagol ado o nangede ɗo ado hewtude ɗo kadi o subon hini Allah daali men accenomo ɗo ha dargal daro ha ñande yimɓe ɓen immintete no harayno annabi Yunus wonayno ka nder leydi lingel ngel kono Allahu tabaraka ta'ala o yaltini ɓe nder ton o addi ɓe ka kene o walli ɓe kadi tawi ɓe nawni o ñawdi ɓe o immintini ɓe kadi saare ka ɓe yaltuno ɗon onni hotu yimɓe ɓe min imminnoma ɓen e mum a yahay tawaɓe ɗon Allah inni ko ɓe guluji temedere ma haray ɓe ɓeydi Allah immini ɓe yo ɓe yiltita ton ɓe yahi ɓe fof maɓɓe ɓe jaɓi ko waɗi karaba ko ɓe inni ko tariha holli kon fof ko ɓeeɗo tun Allah addanno lette ɗen ha ɓe yi'i ɗe lutti halkugol ɓe kamɓe yimɓe annabi Yunus ɓe naade annabi Yunus yimɓe maɓɓe salinoɓe jaɓugol ɓe Allah adduno lette ɗen ha holli ɓe on sayi ɓay ɓe yi'i lette ɗen ɓe tuuɓi ɓe lutti ka Allah ɓe gomɗini Allah o natti lette ɗen ɓe fof maɓɓe ɓe woni gomɗinɓe ɓe jokki annabi Yunus. joni noon ko o issa ɗo Allah wi ani nelaɗo makko on ka suratu qalami ɗo o wi ko sattiraɗa wo ko sattiraɗa wala takun wota alato dey ka sahibil huuti siga jooma liingel ngel andiɗo ko hombo woni jeyɗo liingel ngel ma ɗum wondiɗɗo liingel ngel ko annabi Yunus mo liingel ngel moɗuno on fi hon ɗum liingel ngel moɗani ɓe par ce que ɓe seytini ɓe yalti ka saare maɓɓe ɓe ari nokkugo ko tawata harana Allah yamiri ɓe yaltu. Allah daali ɗo idnada tumande kanko annabajo joni Allah sifanade nga idnada tumande o nodduno ka nder leydi liingel ngel wa huwa tay kanko makdhumun ko o weemuɗo ko o suniɗo ko no wi ton ko wolɗen ɗanane alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah yo reweteɗo go ala siwana an danno walan kami woni ɗo ala siwana an ka nder leydu liingel ngel ɗo danno walan fitami luttuɗo ala siwana an Allah subhanaka laaɓal wodanima senande wodanima mangu wodanima inni no min kun jiyakum maɗo o kuntu mi laatike min adh-dhalimina ko mi toñuɗo hoore am mi toñi yimɓe am ɓen mi toñi hoore am mi toñiri hoore am yaltugol a newnanalilam mi waynakima mi toñiri yimɓe am ɓen miijagol wonde maɓɓe fewata few mi yalti mi accidiɓe e majjere nden. joni noon an julɗo on an o karamakojo wonɗo jannugol ɗo wiyen surtout halfinaɓe duɗe ɓen e nder fuutare ndin ko o aya ɗo duwaɗen gollirde wota yahu to wi'a ɓayɓe respectalima ka mon ma ɗum ɓay condition ji ɗin fo timma si tawi hiɗa heɓude ko feƴƴinira hiɗa heɓude ko ñaama ɓay tun a windiki a jonnama ngal ɗo duɗal geru reweteɗen fo hara accirali yimɓe ɓen e majjere nden ƴetta am ɓernde wi'a a iwi toon ɓay ɓe teddinalima ɓay hande duɗe buyno sokede e nder fuuta tawa ko par ce que jannoɓe heɓaki jannoɓe addete heɓe ɓe wonay tun seeɗa ɓeyna gawe lawonde ɓeymoɓe yaaha haray ɓe heɓali ɗum ɗo ko ya wonu muññoɗa wakkiloɗa fi waɗa hadafu ma o no julɓe ɓen fewira sabu nde goto pet fewirantama ɗum ɓurma moƴƴande ndi kala ko woni kon ka hoore leydi. joni noon ɗo Allah tabaraka taala o daali lawla an tadarakahu si wonano hewtitade mo kanko annabi Yunus si wonano hewtitagol ɓe ni'matun nema min rabbihi immorde ka joomi maɓɓe kono woni o nema ɗo ko nema yurminede nema jaɓanede tuubu buye nema jaabinanede du'a on nema jaabinanede du'a on ko ɗum Allah daali ɗo lawla an tadarakahu si wonano hewtitagol mo kanko annabi Yunus ni'matun nema min rabbihi immorde ka joomi makko la nubidha bil ara'i o yaltinteno ka nder leydu liingel ngel ton o buge ka kene ka henti ɗon ko wiyeten kon ka pencen o bugeteno ɗon kono hara kanko wa huwa hara kanko madhmumun ko o ŋiñaɗo ononi ko wiyete ŋiñaɗo ko felaɗo hara Allah no felimo Allah no seytinanimo si wonano ko yurmede Allah nden hewtitimo kon jaɓangol mo tuubu e yurminamo o yaltayno nder ton hara Allah no seytinanimo hara ko o felaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala kono Allah daali fajitabahu suɓimo rabbuhu joomi makko Allah suɓiɓe kamɓe annabi Yunus wa ja'alahu o waɗi ɓe min as-salihina jeyaɓe e moƴƴuɓe fewɓe ɓen wa ja'alahu min as-salihin